Pogledajte primjer projektne nastave koja je prethodne školske godine realizovana u odeljenjima 7. i 8. razreda sa različitim temama naravno. Ovdje konkretno vidite temu koju su radili osmaci. Platforma na kojoj je projektna nastava realizovana je Google učionica, gde je prvi zadatak učenika bio da uz pomoć Gmail adrese, ukoliko je nisu imali, trebalo je da je otvore i uz pomoć koda trebalo je da uđu u učionicu, izaberu temu i grupu za izradu prezentacija. Sami su birali grupe prema svojim afinitetima. Na časovima jedino što je realizovano bilo je predstavljanje njihovih već urađenih radova, zašto je bilo potrebno 2 časa i konačno za utvrđivanje teme uz pomoć kviza Kahoot. Poslednja aktivnost učenika je bila da popune upitnik. Sav rad učenika oko izrade prezentacija rađen je kao domaći zadatak. Ovako izgleda moja Google učionica u kojoj imam za svako odeljenje kojem predajem posebnu učionicu. Ovdje konkretno vidite da kod 7. i 8. razreda je značajno veći broj učenika iz jednostavnog razloga što su oni bili uključeni u ovaj rad, dok kod šestaka je to bila izborni zadatak, tako da oni nisu prošle godine morali da u tome učestvuju. Ovako izgleda zid na kojem se nalaze aktivnosti koje postavljate u Google učionicu. Tu možete postavljati Word dokument iz Google Drive-a, možete postavljati film sa YouTube-a, znači što god od toga možete da stavite na Google učionicu, a da bude nekakav materijal koji će učenici koristiti. Sam prostor možete organizovati preko tema koje obrađujete u toku godine. Ovdje konkretno vidite dve grupe, grupu Srpski slikari, gde stoji jedno kratko uputstvo i pored toga u komentarima se nalaze prijavljeni imenom i prezimenom učenici koji su odabrali ovu grupu. Ograničenje je bilo da u grupi ne može biti više od 6 učenika. Ovako izgleda uputstvo za učenike, šta se to od njih očekuje, kako treba da izgleda taj njihov rad i na kraju krajeva kako će biti ocenjen. Ocenjivani su po 2 različita kriterijuma. Jednu ocenu su dobijali za prezentaciju, drugu ocenu su dobijali za samo izlaganje. Obzirom da je svaka grupa imala 10 minuta za predstavljanje svog rada, svaki učenik, član grupe, je imao u proseku 2 minuta da predstavi svoj deo posla onoga što je uradio. Ovako izgleda prazna prezentacija, odnosno na njoj tek učenici treba da rade. Ovako izgleda prezentacija koju su učenici popunjavali, gde ja sve vreme mogu da pratim njihove aktivnosti, da im dajem primedbe, da ih opominjem, da im dajem zadatke šta još treba da se nalazi u njihovim prezentacijama, tako da sam sve vreme imala uvid u to šta učenici rade. Isto tako Google vam omogućava, jer ovo je prezentacija koja je postavljena na Google Drive-u, a koja je podeljena sa učenicima, imate mogućnost da na Google Drive-u vidite i aktivnosti učenika u okviru pravljenja te prezentacije, ko je i koliko bio aktivan. Evo još iz drugih grupa, znači kako su izgledali učenički radovi. Učenici su imali različite zadatke koje su mogli među sobom da podele prema mogućnostima. Neki od njih su se opredelili da kreiraju sadržaje, neki da pronalaze sadržaje već prema svojim mogućnostima. Sve njihove aktivnosti stizale su i na moj Gmail nalog, na moju email adresu, pa sam tako sve vreme bila uključena i u svakom trenutku sam znala koji, koliko i na koji način radi i ukoliko im je bila potrebna pomoć, takođe da sam sve vreme bila uključena.